Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. Siyak ni Manong Joe, siyak met ni Ama, Da Committee for Decade Duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. intay papak na di kultura tayo, Literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubata kami, napakasina Yes, good afternoon everyone. It's the second day of November. All Souls Day, Apo Karuba, and syempre, nagmaya na dyan camera, ta dyan bangir mo na eh. Ayaw nga na, siya iyarnos ko. Yarnot mo. Kita kagsla at lahang nga pantay, iti lubong. Yan, okay. Anyway, talo man nga oras ko man. Apo, itintay pa nagkakaduang special day ngamin. Apo, itulunok mo iti babarumi, babarok, kunak kumalatan, DJ Bayumbong, isong ikat mi apo, up to 2 o'clock kami laang. Ang gana alas 2 kami laang, itatangal daw. Pagpaspasinsyahan nyo, no, bulutin mi, di niya may sa oras. Taawan nga minapo, ti adong nga maluganan, itatam, no, kastoy nga panagbabakasyonin, iti eskwela, ken opisina, agaawit, agiti tatao, aglalo kat nagpatag apo, dating November 1 and November 2, aglalo kat agiti adaminatay na, so nga agaawit aming tatao, and then no November 2, and kaslatata, kabigatan na kat adasereka, napumpuno apo, iti luglugan, so nga tapno handamit kakaasya, tigit estudyante, may kat itulnog mi ida, DJ Bayumbong. Alas 2 tayo lang apo, ngayon mo reno kasta, kakadwato yung arod with our Adda kami Manen nga naplap no iti sunatan ay atkan biyag dito yung laang 104.9 XFM Santiago City. Ken 95.7 XFM Tuguegarao City. Yes, join us, and for your special request and dedications apo, please feel free to reach out over our official text line 0905-808-1259. Lalo apo na kita adit talaang agniningig ti radyo. Ayan, kat no damot iti internet yo, syempre mabaling kayo mula ta apong ag-chat kada gitoy Facebook may Messenger. Yan, John Mark Trabajal Pastor. Yan, so to start with, good afternoon to Manang Lorely Baldoria. Yan, nagsapa, and hello karuba ko na naman ni Ira. Irma. Ira ko na naman. Ay, Ira, okay. Ira Urma Di Guzman. Sige, hello karuban, yung aldayo, kablawang man, da Lola Linda, ken Lolo Dani, nga naggapo San Mateo, mga idol, nga adda dito'y balay mi tata, nga madama kami nga mga aldaw. Pa-request mo dati, peace luck idol, thank you and God bless from Ira. Sigamot. Well, ni Whitey Clips, yan. Hi idol, shout out to my family in Ilocano Sur. My mom, ayan, request yung Kailiw Cantula. Ayan, thank you so much and God bless to both of you. Wow, nagmayat nga talaga. Bislak kaya, bislak. Tapos Kailiw Cantula. Dikit na dapat yung muna nga sonata. Kat medyo biro kang paibasit. Ano na itik, buibo yata, da siguro ti sementeryo na. Tatangamin, ti pa nagbibisita iti Campo Santo, nga managbaling nga tradisyon tayo nga November 1 ti pa nagpapantayo. So nga di kalman, November 1 ti papantayo. All Saints di kalman. Diba? Anatayat ay apo na kaamamak, Noroman sa ay nagganas, kanayon nga iyablat. Dakkel
makina. Macho guwapo ako nada, garig na paitay bambanti, kas ar-ariya itirabi. Adda nobiyop an natayat, ay apo nakaam-ama. Norman sa ay nagganas, kanayon at nga iablat. Dakkel ti pamakina, macho guwapo ako nada, karig na paitay bambanti, kas ar-ariya itirabi. Anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak. Anya na bislak, anya na bislak, nagdakilen abislak. Anya na bislak, anya na bislak, at datanay kumagat. Nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawak. Adda nobiyop an natayat, ay apo nakaam-ama. Norman sa ay nagganas, kanayon nak nga iablat. Dakkel ti pamakina, macho guwapo ako nada, garig na paitay bambanti, kas ar-ariya itirabi. Anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak. Anya na bislak, anya na bislak, nagdakilen abislak. Anya na bislak, anya na bislak, at datanay kumagat. Nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawak. Anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak. Anya na bislak, anya na bislak, nagdakilen abislak. Anya na bislak, anya na bislak, at datanay kumagat. Nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawak. Nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawak. Nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawak. Pinduto ko medyo malito ako. Tatabi mo di, papalakpak mo yung kasta. O, di ka di. Yan, so, good afternoon once again. Kadagitay, dumdum kita. If you did not share yet our videos, please share. Kung na ni Den Venus Bard, pakibati naman po ang bayo ko ni Dr. De Leon nga kasangay di kalman. God bless po. And we have a phone call. Yes, good afternoon. Good afternoon, Gayem Kabsat. You're on live on the air. Alam ko kung nasaan siya. Saan? Pag yung mga ganun na likod, alam mo na yun. Okay. Tapos nakaupo. Nakalimutan niya siguro. Ayan. Ayan, merong message ang ating puting mayor. Sabi niya sa iyo, Uncle, isang maalab na pagbati po sa inyo, Karuba. Kunana. Wow. Ayan, good afternoon, Honorable Mayor Giovanni M. Vizcara. Ayan, our ever kind and manakaawat apo nga mayor.
tayo di nakita na DJ pagidak DJ likod ng titugo ko. Ang kung expect rin nga positive ti kuana iti response na when masapol tayo met nga agina na makinan to pay mabanog ko na tayo dinipensa nga dagos baga nga mayor no no alas 12 gana alauna talaga nga idak ko nakapo talaga nga positive. So thank you for understanding us da kami apo nga babasit nga empleyados dita LGU Ramon Isabela, and thank you for being so nice. Ayan. Ayan, tagatibuya pa Ditoy ni Michael Soris kuna na naman na request man dyan nagtanggal nga tong ko naman natoy. Ayan, Reggie Tabliago na yung pangal daw kablawak man ni bagat ko nga matamaglablaba ni Rosalinda kaya namin nga Tabliago family iti Pilar Ilagan City Agyaman request Jaya Uncle Berting and Alvin Humol kablawak man na po dagito yan anak ko isa da Eliza Ayen Amira Kate na yan. Kasama ni bagat ko nga ni Annabelle from Alvin Humol. Yes, siraan naman pa ito may isang balse balong. Yan, kat para kadagiti hanggang nakasalap ay. Atoy. How we dance on the night we were wed. We vowed our true love, though a word was not said. The world was in bloom. There stars in the skies, except for the few that were there in your eyes. Dear, as I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charm, two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. The night seemed to fade into blossoming dawn. The sun shines anew, but the dance lingered on. Could we but recall the sweet moments sublime, we'd found that our love is an altered by time. Dear, as I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charm, two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. Dear, as I held you so close in my arms, angels are singing a hymn to your charms, two hearts gently beating, murmuring low, my darling,
entitled Anniversary Song. Good afternoon to Ninang Abel. Ayan. And of course, ni Auntie Norma Ambatali, she's watching right now. Uy. All the way from Tuguegarao City. Cagayan. Good afternoon, Auntie Norma. How are you? Ayan, watching from Baluarte, Santiago City, from Josephine Prieto. Yes, and Ninang Avelina Bartolome, hello to all listeners, especially to you both, kunanamot. And kunani Dan Venus Perts, pakibati man bayaw ko nga ni Dr. De Leon nga nagkasangay inikalman. God bless. Ayan. Yan, De La Cruz Escobar, Reynalyn, Pragasmanjay, Malo-Malo, sir, from Ranyag po. And Lucky Cory Castillo Antonio, hello mga idol. Naimpangal daw, pakibati man ti belated happy birthday kini Sir Glenn Pastor Di Calman. Uy, Di Calman, happy birthday, belated kuya Glenn Pastor. Yes, and Sir Dennis Cardenas na imbag nga malamyo kapsat, pa-shoutout man di anak ko nga ni Chantal Denise Cardenas. Oh. Man, kapitan ni Tikalaw is. Okay, that's all for our Facebook. Ayan. And ano pa yung may shot? Tingnan ko isda, Uncle Bertington. ayan lang. Ano man din bagana ni Kwan? Kailiw Kantola, gaya. Kailiw Kantula. Okay. Para kadagitay adayo apo, kadagiti ingutan na tibiyapit. Tapos tumeng. Ayan. Nagtangken nga tumeng kung ano ni Michael Solis. Kailiw Kantula. Dagitay di na pa na ipapas iti nagbakasyon. Kanito manen ti ipapanaw ko samitayan ayat biyag ko tinak ar-ara paapen barat arakop mo lailu ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kantala biyag ko sikat salda rigati mga klon ang emasa kulkon pumakada kailiw kantala ing-ingunguten ka di kantuwag danda nagtag subliak dudita den na adat panunot ken puso lagi pinapalabas mo masasair malmaldayan ka na yun to'y barukong ko ngem adalat taragsam na itimpaay mo ayat anapuno ingat kanibusanan to kailiw kantala biyag ko sikat salda rigati mga klon ang emasa pulkon pumakada kailiw kantala ing-ingunguten ka di kantuwag danda nagtag subliak tudita den na jakbay kit din makaadam nagdagsinto'y baro kung kusikaket inak panawan na siya at apanagden na anak nun marisken rekta jak mapukaw panunot ko pintas mo anay paduma kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon ang emasa pulkon pumakada kailiw kantula ing-inguten ka di kantuwag tanda nagtag subliak
ti Sonata na Paluan, Kailiw Kantola. Kajiliw kantola. At may isang napatag nga pangablaaw. Kunana, kablaawan man mga idol, dagiti kaduak nga agning dingag, dito Dubax del Sur, iti kapisi ti pusok nga ni G. Do'y nagwapo nga barok nga ni Jimson. Dagadi ka anak nga ni Justin nga adda kanon kras na. Adda kambal nga iso da may Mike and Joy agraman kano dagadi kras da. Parequest kumanda jay Mockingbird Hill mga idol no mabalin. Agyaman na idol. Of course, greetings coming from Principal Abu iti St. Mary's University High School. Ni Sir Malesio Genese Bernardino Jr. I wonder na ti palayaw na ni Sir Melesio, baka Isyong. O, di ka din? Siguro. Madi mo na Meles, di ba? Mel, yan. Mel, okay, masosyal. Idi ubing siguro ako at Isyong. Isyong, yan. Hello, happy Sunday, mga idol, Teman Nalawa Kanal. Para kada Ronald and family, kastamat kada Lanyo, Tess, Michael and family, kini manang ko, kastamat ni Ador, dita Nungnungan, Kawayan City, Isabela. Ayan ni Diana Atoy, iti Italy, Diana Gonzalez. Wow, okay nga Rod. Duwaya ti away mo. That is Mockingbird Hill. Okay. Okay. Ano Sikat English na. Tira English, garod. Tralala, tweetly di. Ako, bali mo na tayo Ilocano, si Kaki, di. Okay. Mockingbird. Birukin na lang apo, DJ Lyrics, apo principal. Ano title na? Mockingbird. Basta? Word. All. Eminem mo. Madi Mockingbird Hill, at the hill na. Hill. Okay. Mockingbird Hill lyrics. Yan. Apo, makanta nga ta dito. Ako pa'y napatpadas na kinankansyon dito. Apo, palakpak mga rod may sa balo. Tra-la-la, twiddly-dee, it gives me a thrill. So wake up in the morning to the mockingbird thrill. Tra-la-la, twiddly-dee, there's peace and goodwill. You're welcome as the flower on a mockingbird. Ilocano. No wada akbarayo nagsempat panunod ko. Awan tinatagarino dita ultias sa aso. Awan na ariwawa makinaken tambutyo. Nagulimek rabi inaglimbong titurok ko. Tralala, Twiddly-dee, it gives me a thrill. So wake up in the morning to the mockingbird's trill. Tra-la-la, twiddly-dee, there's peace and goodwill. You're welcome as a flower on a mockingbird hill. no laket nagaget ayawan agbisin. Narway abang bangkag pagmulaan natin. Agduduma ding wentin kamatarakin. Ingat lumakayak dituyak kun antaeng. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Kasta dito'y awaway ay anyang na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Uno na dengdenggek ingat makatulugat. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Kasta dito'y awaway ay anyang na nagmayat. Tagariti kundi
ket nagaget ayawan agbising naraway abang bangkag pagmulaan natin agduduma dingding wentin kamataraken ingat no makayak dituyakon agtaen tagariti kundi di kuriat ken pilang kasta dito'y away ay ayan na namaya tagariti kundi di kuriat ken pilang uno na dengdengge ingat makaturugat. Okay, that ends the first part of our program. Magsubli kami po with more songs and requests right after we break. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela. Simultaneous na dahil hindi na Bluetooth ang connection niya. Pero parang mas malakas yung right na. Yung baka naman di man isaksak ka nalaing. Man. Baka no input mo na dyan. Anyway, acceptably ako ito. Hindi pagkaya mo yun. Still with you, katropang June and katropang John Mar. Ditoy lang ako numero unong programa. Adda kami manon. Ditoy 104.9 XFM Santiago City. Ken 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Yes, and this program is being brought to you by Yes to Health. Yeah. Yes to Help. Yan. Incorporated. Oh, mo di reference naman. Ayan. Yan, ate Yes to Health kita dati Wellness Center na nga gararamid ako. Nagsasagawa ng libreng check-up at konsultasyon. Ayan, dito rin mabibili ang mga iba't ibang produkto ng Yes to Health Incorporated kagaya ng Santon Plus Herbal Soap. Yes, Santon D3 Soft Gel Capsule. Premium yun, Premium D3 yan. Santon Plus Herbal Capsule. Santon And, Vitamin C, Nature's Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men. Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus. Clear Skin Beauty Soap, Premium D3 Coffee. Santon Herbal Tea, and Santon Coffee Mix with glutathione and collagen. Ano pa eh? Hello, happy Sunday. Nabasa ka din. Okay. And Raymond Batarina. Nembang nga malam yung mga idol. Pagritman amin nga gagayem. Ken kalugarak dito Sitio Mangas. Malalatan Alcala Cagayan. Ken amin nga manu ka dito. Nga naman. Nga kuya. Request ko man dyan malo-malo. And Sean Milibed. Blessed Sunday everyone. Watching from Solano, Nueva Vizcaya. Hello, Tatay Pedro Libed. Request ko man dyan Duyaw Arrosas. And kung na dito na imbang All Souls Day, karoba, request ko man na dyan agpakada akong biyag ko. Kung ano ni Luzon Mendoza Velasco. Okay. Sorry for that piece, maniming BS ha po na agpakada. Well, yan. Always watching this program. Adda kami manan with Idol Katropang June and John Mark. Para kas man jay dungdung weng kanto para kadagiti amin nga katropa. The XFM Nationwide from Tuguegarao City, Cagayan. Exciting from Danilo Manuel. Dungdung wen kanto unay indayunen kanto itisin namay toltolo den kanto nga lumamay pagamwanen in kanto may libay anay puso anay apang marabay kakasiya ama idasay apaman nga inkanto makatulog iyarpaw kunto tarupang daytoy pangyog tapno di nakakagaten tilamok ken maimas muntut matu
apon narabay kakasiyag ama idasay apawan nga engkanto makariin dagdagusin kanto sa kuyuten nga ililili kas may nga ubing tanananem samid ni Esem anay pusok anay nasa em nakutkot na unay ikden kaniya kapan narabay kakasiyag ama idasay. Medyo kimapsot na jay palakpak. Awan sa ti energy na dagiti audience na tato. Okay pa shoutout po manong dagiti Agliwat family iti mangandingay kaparugis kirino. Anang nang runa dito'y barangay Gayong Core Shelter Gayong Cordon Isabela. Pakikantayo man ay jay Sika Idol. Ito'y ng kablaaw ni Meli Aglibot agyaman ti ado manong kunana dito'y text line 9589 at dapay api nga, ibisa yun, ibasa yun. Okay, mabit lang. Okay. Naimbang aldaw yung idol, kablaawan man ni Bagat Kong, aglablaban, ni Juana Alintayo, dito Villa Aguliana, Madela Quirino, kablaawak ni Mayor May, nga nasingpat, nga ni Rimel Tolentino. Okay, maayong bundag sa inyo, kablaawan man, dagiti anak ko, kasla Jerry, Casey, Christine, Wawi, Gideon, Along, Dear, Joy, Francis, Basang, Ken, ni Amada, Ken, Inada, Roger, ni Punya, Alindayo, Apo. Okay. J-Man together again. Istagot ko hindi bagat ko. Again. Napay. Ayan, good afternoon to Auntie Los Roderos, Auntie Lorely, and Sir Adriano Sabado. Ayan, hello Karuba, happy birthday Ate Perlita, we miss you. Ayan, happy birthday Auntie Perlita. Ayan, the request na ni Auntie Lorely, the girl from yesterday. Wow. And ano, pwede kayo request na tayo. Kabla ko happy birthday mga idol, ni manugang ko, ni Ferlin Love Prieto, para nabigat November 10. Thank you mga idol from Josephine Prieto. Okay. Shout out man ni Ronaldo ni Pales, kuna na ni Michael Solis. Yan, nandaman tulit na kita duma nga pangabla. Okay, the girl from yesterday. Pero kung DJ lyrics no, kabisadom. Sige. Okay lang, okay. To Auntie Lorely. Wasn't really sad the way they said goodbye, or maybe it just hurt so bad she couldn't cry. She packed his things, walked out the door and drove away. Girl from yesterday. He took a plane across the sea to some foreign land. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who had been so close could be so far away. And she became the girl from yesterday. She doesn't know what's right, she doesn't know what's wrong. She only knows the pain, the
waiting for so long, and she doesn't count the teardrops that she's cried while he's away, because she knows deep in her heart that he'll be back someday. The lights on in the window, she's waiting by the phone, talking to a memory that's never coming home. She dreams of his returning and the things that he might say, but she'll always be the girl from yesterday. Yeah, she'll always be the girl from yesterday. That's it, as requested. Ano pa yung Jay, Daduma? Yan, Duyaw Arosas. Dapas ka na, nanay Mariel Acoba, shoutout from Barangay Villasis. Ni Pedro Acoba, ag-request kami man jay. Hantang nga dapas, salamat na imbag nga malang kada kayo nga duwa. God bless you both. Okay, thank you kung ano naman ang Laurely, and I miss you guys. Of course, we also miss you, Manang Laurely. Please plan for your vacation earlier than what you have planned. Happy birthday once again to Manang Perlita Ildefonso Lucas of Hong Kong. Hong Kong. Of Gonzaga, Cagayan. Right, Ayan. Gonzaga. Jay, agipat patulod ka na kami iti baggoong nagimas. Yan. Wah, ajay, dati lamos-lamos na masin, di ba? Tapos, ajay, naman ajay, dilis ba? Anong tawag niya? Dilis ba? Dilis, and doon pa yung ikan. They call it ikan. One ikan. You can fly to the... Okay, nabay. Aha. Ayan, kablawak man ni belated happy birthday ni ipagkong ni Julie Castro Santo. Di kalman. Thank you mga idol from Josephine Prieto. And pa-shoutout idol listening here in Macau from Sylvia Lazaro. Kitam di tayo mo. Nag-request da. Okay, kunan na dito ni Apo Principal iti St. Mary's University. Agyaman ak mga idol, makaparelax na talaga dagdingeg iti panagkankan tayo. Apo. Aha, sa bali laeng no personal. Isong iyabanda kami sir dita St. Mary's University. Ure may isang misa ti kanta ami. We're not good, only good for kastoy ang binubulataw nga kankansyon and kailakanon nga kankansyon. We're also good in church songs. Ayan. So, kapo, tatakat na isang sangayan na pong aldaw, dagiti piyesta, dagiti kararwa. May saman nga sonata apo, ti isagot mi kada kayo. Aglalo ka dagitay, kayat napay apo iti, muni-muni. Yan. Hadi na pa na ipapas iti imiliw, kadagiti minminatay da. May isang nga sonata para kada kayo. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa, sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa, sa Kanya nagmumula
lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniil di ko pa nalaligan, puso'y di Ihihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Buon ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan, inaakay sa lumpiang pastulan, tupayhana mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Medagiti palakpak nga talaga mat. Okay, iti oras na po kalas 12:55 and the oras once again is being brought to you by Yes to Health Broadcast Incorporated. Pa-shout out ka no kung ni Gary Salvatierra iti La Union. Yan, pa-wash out pesang. And Emerson Manuel, mag-request nga ako June ti paborito nga Boulevard. I'm watching here in Pacifica, California, USA. Thank you, Kelian, Dagiti. Ayan, dati nga taga San Mateo kami kabsat ko ni Emerson Manuel. Wow, Boulevard. Okay nga rod, sakbay nga malawat tayo kada kita nga tawag ka po. May sabi nga sonata as requested. Boulevard. Boulevard talaga One nga. Boulevard. Boulevard. Ilocano ka rod? Kanya man Boulevard. Okay, sonata iti dekada 80 dito nga Boulevard. Boulevard. Amo maya nga amin nga kasaran idi nga kokokwa. Dagitoy iti sonata latta. Yeah. Boulevard. Tapos Yeah. si Kwa, if my love Something like that. doesn't take Talaga mga. Okay, harap. Ato yan na po. Datay Boulevard. manual. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you made me cry. I beg you please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Never knew that it would go so far. When he left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real.
that I've been missing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Maybe today I'll make you stay a little while, just for a smile, in love together. For I will show the place I know. In Tokyo we could be happy together. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Okay, as requested, that's Boulevard. Lapit di makita niyo ba? Okay. Patalastas manen. The time now is 1:00 apo. Agsubli kami with more songs and dedications. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Okay, we're back, and you're
course, with katropang June and John Mark. Dahil nga po, Adda kami manon. Dito 104.9 XFM Santiago, Kern 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting with our program, Adda kami manen. Kangarod, kunana ni Emerson Manuel, nga kinantaan tayo ti Boulevard. Kasta unay ti iliw, ditan, ayan tayo June. Sana I can visit you personally pagdating ng aming vacation. Thank you so much. That is my song when I'm teaching in San Mateo Vocational and Industrial School. Thank you so much, June. Ang galing mo talaga. Wow, talaga mo. Thank you. And moving on, this time, dati call and good afternoon. Apo, manggag. Okay, ulit. Good afternoon. Good afternoon din po. Ayan, go ahead with your greetings. Ading Fatima of Tuwao, Cagayan. Ayan, umuna iti amin. Blessed Sunday sa lahat ng mga nakikinig and viewers. Tapos, samahang walang iwanan. Bulbulato, family members and officers. Ganon na din po yung mga lahat ng mga kaibigan ko. Si Kuya Eliboy de la Cruz, Ate Shoni, Kuya Gilbert Gabuyo, Ate Annalyn, Kuya Alex Gabaw, kay Mr. Saking, tapos kay Ate Didi Sexy Flory, and all staff ng XFM po. Tapos sa mga tito-tita ko dyan sa may Santiago, sa San Mateo, at saka dito na lang din po sa may Cagayan, mga pinsan ko na lang. And mas especially po sa Bibelabs ko na si JC Miguel, at saka sa 3 brothers ko at 3 pamangkin ko. And pa-request po, Yes. yung ano nga po, yung kantang Since You've Been Gone, Ilocano version. Yan, okay. Sige, pagdating ni JL, lumabas lang ng konti ha, Ading Fatima. Sino na naman yung, Thank sino, you. Mr. Loverboy ninyo? Sino yun? Ha? Sino yung Loverboy? Si Loverboy, si Kuya Eliboy de la Cruz. Yeah, wala naman na siya. Hindi ko naman na siya nakikita, naririnig. Buhay pa? Ano lang po siya, busy lang yun. Naghahanap ng jowa. Okay. Hindi, busy daw po siya sa trabaho niya dyan sa May Ramon, Kuya. Okay. At parandam tulat kalpas birthday na kat, idi 29. Okay, belated happy birthday, King Kuana. Okay, nga, thank you so much. Thank you, Kuya. Bye-bye. Okay, bye-bye. That's Fatima of Tuwao, Cagayan. Ayan. And I guess we have another call. Since you've been gone. Okay. Good afternoon. Hello, June. Yes. Apay nga itakarkarasakas. Ayan mo. Yes, good afternoon. Ah. Hello? Yes, hello. Naglalag. Something is wrong with your cellphone. So katanti iPhone-in. Hello, June. Yes. Adalat. Sino atoy? Gift from Benito Sullivan. Okay. Okay. Go ahead, tata, with your greetings, Kabsat. Benito Sullivan. Kablao naman sa June. One. Una siyan. Kablawan naman itinembag naman mo. Naglalag. Amin kayo nagkaditan sa June. Aha. And kastamit na itiga dayan sa Kuya Pedro Libet, kay Sian Libet, si Kaisay, and si pamilya na ni Kuyang Pedro Libet. And ni Pati Masirano, ating kumustakan. Maanin na tayo, din dito sa programa yung makaliwliwa Sir June. Yes. Naglalain kayo tayo nga kumanta, o kayo nakuman dito tayo kumanta may isang senaryo. May kanta, sampulam, dagiti dumapay nga kapagayam tayo. Sir June, agree-request na kuman nga rin si Please Love Me Now by si Piligrina. Sige. Ako pa na yung ginablawat kayo nang nangro na kinipapa, darling ko, and Papa, I love you. Okay, dagiti launa yan. Okay. Man, Sir June, kasi ayat Sir June, ayat din nakislaw na ni Papa, darling ko. Oh, sige nga ro, daging nayat kayo lata. Ang man, Sir June, nag-inilap kami nga talaga. Okay, thank you so much for calling. Ayan, kumusta kayo ditan? Amin na, nawan labas na dito Benito Sullivan. But the meantime, as requested here Ilocano is ka, no? the Ilocano version of Since You've Been Gone. Okay.
Usok nga sagsagaba asika ti kutub na sipon nagpukaw ka. Okay, we have another call. Sikawan balong kay speakerphone mo. Yan. That's overseas. Good afternoon po. Hello. Yes, good afternoon po. You are on air na po. Hello. Magandang nembag na malimyo dita na ita Pilipinas. Yes. Ito namin mga alas 6 pa lang Italia. Italia. Siyak ni Diana. Opo, alam ko po. Kabla awak kumada di anak ko ta tandang sora. Agdas di tapang aldaw. Uy. Nag-message at kaya lang bakahan nyo nga mabasa ngamin. Isang natin maawak lang ngayon para sigurado. Agdas di ngamin tapang aldaw. Ni JR Gonzales di tapang Sora, Quezon City. Happy birthday balong. Isa pala kumata nasalon at kang kanayon. Kat mauray mo ti sang pitni. Ito lang yun sumangpit kami ti regalo kan blowout cooking ka. Ayun. Mag-iingat ka sana palagi at para magkita-kita tayo sa muli pagdating ko. Salamat mga idol. Naragsak na aldawyo kan naragsak na domingo yung amin dita. Wan, kastamat ante. Okay. Umayak to di tayang nyo. Wan ante, wan. Ano nyo? Wan. Okay. Aji lang ante. Okay, ita munisipyo. Wan. Munisipyo Kamapan. Wan ante, wan. Salamat. Okay ante, thank you. Yan, ingat-ingat and God bless. Kayo nga buy-buyain nga tatayo ni Tormi yung duwa nga blue. Mga papo daw. Uy, nagpogi ka magsika. Apaw. Kayo nga duwa. Wan ante. Aji lang ante. Uy, naglamag dito, naglamag ka. Wan. Wan ante, anate request mo korod ante. Uy, salamat. Wan. Salamat ka na kayo. Okay. Okay. Ante, bye-bye. Okay, Ajay ako all the way from Italy. Isong pinutit ko dito na tatatay. And thank you so much for calling and always tuning into our program. Yan, Auntie Diana Gonzalez. Yes, actually ato tayo bubuya kanya mit YouTube. Yan, rather than Facebook. Yan. Di ka mo no apay, they prefer YouTube kasi maikwata flash na TV. Ito tayo bubuya ka no TV. Oh, okay. Magandang hapon sa inyong dalawa, Sir June and John Mark. Pwede pong mag-request ng Common Saba from Julian Navarro Lopez and Rosalina Fabros. Request ko na po dyan sa Bangalakatan ni Tatang from Rosalina Fabros. Okay, here's another greetings coming from Kath Pongtilan. Ay, Pongtilan. Yeah, tama. Ano yung pang-aldaw yun? Karuba pa shoutout nga po. Dito'y nagkilian, Isabela Sitio Namay. Mayata nagnamay. Ayan, shoutout Karuba. Blessed All Souls Day from Jake Fernandez. Yes. Nagre-request ni Tumang Tataypay ni Michael Solis. Tumang. Okay, sige nga Rod. Muna na nga tiraan dita Tumang. Apay, di na kayo ti one mang lang. Tumang, trimang. Trimang ko mga. Okay. One mang, tumang, trimang. Ato yan, atay Tumang. Ay nagtangka na tuman tunggal Adda babae adumteng kun dita digdiga damdamalang idan ka Adda. Ay nagtangka na tuman tauray no text makipinat na ganan pasaak lang itilaw kaya't nan makipalot sa kamangan tibalot kastat ubrak kakabsat uray itanda at dang nasawat single nagpay kung kunak jakman amuno apay apatsandak na duma itibig timak balasang ken balo patulak angin dimteng didigrata at tananakak no jak ibalay patayendak ay nagrigan ngayong tikas
babaero. May busti pisang, may busti kwartam, pati kababainan ay awanin dagiti sa mikwag, nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengan ang mga klun kaniya. Nagtangka na tumang tanagadot inakapakpakanan sustento adawat da nujak ite dagyanak natisala. Ay nagtangka na tumang ngem dandani akbet nga akbekelen dep pa ekti babawi krikrigat na taraki na hilig ti babai ay nagrigat ngayong bikas tiya babaero. May busti pisam, may busti kwartam, pati kababainan ay awanin dagiti sinikwag, nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengak ang mga klun kaniya. Ay nagrigat ngayong tikas tiya babaero. May busti pisam, may busti kwartam, pati kababainan ay awanin dagiti sa mikwag, nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengan ang mga klun kaniya. That's tuming. Good nga request ni Michael Solis. Okay. Shout Yeah. out Apo from Ambalatungan. Request ko dyan Sika para kininanay ko ang Alita Hernandez. Okay, may sabi nga text line ko na ni 6553. Pa-shoutout man, kiniinang ko nga Valeriana, sir, from Ramon Isabela. Pa-request man na dyan, Dalaya, favorite song. Akit ibagampay nga rute apelyedo yo. Apelyedo ni Valeriana. Kano si Asino ba? Ito'y 6553 nga agte-text. Stop na nalawlawag. For the meantime, as requested here is Sika. Sika. Ano pwede kita mga request na Yan, lagi-lagi pa mo nagkurang. Kaya, Come on, Sava. come on, Saba. Adi pa lang come on Savat, ano medyo naragsak mamut Aldota. Ladies and gentlemen, come on Savat. Come on, Saba. Come on, Saba. Comme si, comme ça. Tu la comprendrais à l'amour. Restez la nuit, reste toujours. Come on, Saba. Comme si, comme ça. Tu la comprendrais à l'amour. Restez la nuit, reste toujours. Holiday in Paris, Sunday afternoon, meeting a French girl, evening walk by moon. So we were dancing on the music, and I was waiting for my chance. I only didn't understand her when she said in French, woo, come on, ça va. Comme si, comme ça. Tu ne comprends rien d'amour. Restez la nuit, reste toujours. Come on, ça va.
to you. Fell in love in Paris. Didn't know what to do. Walking with my girl rendezvous for two. I was afraid to kiss my baby. Didn't know what she'd say. Drinking wine by evening in the small cafe. I asked her to kiss me, asked for something more. She didn't understand me like I did it before. Come on, Saba, come see, come see, come see, come sa. Tu n'as compris rien d'amour. Restez loin, restez toujours. Come on, Saba, comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu n'as compris rien d'amour. Restez loin, restez toujours. Come on, Saba, comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu n'as compris rien d'amour. Restez loin, restez toujours. Come on, Saba, comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu n'as compris rien d'amour. Restez loin, restez toujours. Manganta ko, binungor. Manganta ko. Manganta ko, binungor. Inta ko, utikan kanta, o sa titipo yung takon ni Kalinga. Manlalaok kung uto na, binungur, un kananda. Manggop-gop tas silabong, maninap tas si agudong. Pukul korat kanda udong, yasilian asita utong. Wayo, 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 umali kayo. mali kayo. Tamangan tako. Hey! Si Binungur. Sumansanop-sup ta si Tiana, si Agudong una iga. Manisiw-isiw ta si sayang sana, sinsili unlaog na. Mayat doon utuon tako, nakarkaroon awat at baryo. Tasin bidbidong un minapanta, kan adu di bidaminan na. wayo, 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 umali kayo. mali kayo. Tamangan tako. Hey! Si Binungur. wayo, 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 umali kayo. mali kayo. Tamangan tako. Hey! Si Binungur. Oh, that's it, Binungur and come on, Sava. Ayan, nagsaranuta. And moving on, it is now a minute
Yan, sabi nga patalastas ta ko talaga mo, nagpartakiti oras 1:29 in the afternoon. Agsubli kami apo for the last segment. Siyempre, tako nagtataya rugin. Itulunog mi kitubing iso nga we are cutting our program up to 2 o'clock in the afternoon. So, agsubli kami apo, karupa. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Okay, we're back for the last 30 minutes apo. Takatay ulit-ulit ang ibaga. Tapang may tulot apo, takiti ubing mi sa jay pagbasaan na I'm sure nga maawatan ta kami apo. Taawan una iti pagluganan no gastoy apo nga kalkalpas iti holiday. And sumulit kayo ito naman minsan. Itatidog to ito programa. Okay. Anapay, tagi hanta na kan kansyon balong. At the request na don't forget to remember. Ni Danilo Manuel, have a blessed Sunday. And to both of you, katropang John and John Mark, shout out to all katropa XFM nationwide. Brothers, to my brothers and sisters in Alpha Phi or Pi? Alpha Phi Omega International. Please play the song Don't Forget to Remember, dedicated to them. Exciting. Thanks and God bless. Okay. Yan. Pabati kami. Dito'y Divisoria. Yan. Request ko dyan Korea at kundidit kinpilat. Nalpastag tayo. Nalpastag tayo kabsat. Okay. And ni Auntie Diana Gonzalez ko na napakablaman. Diyan ako nga nag-birthday. Tata. Happy birthday balaw. Ngit ka sana palagi. I miss you and I love you. Pagdating ko na lang yung regalo ko. God bless. And love you, Mama Diana.
Okay, nga ron, as requested. Iti Luca, Italy. Luca. Luca. Okay, kindly look for the lyrics. Okay, nga ron, don't forget to remember me with or without lyrics. Oh, my heart won't believe that you have left me. I kept telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. On my wall lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror of my soul. So take me out of my home. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you, my love. And in my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my Ay, nepay ni marigriga, may paspas arukigig, may patpatubla. Kinirog nga bagas, tinapagpipiyat, dinan mabaelanin, atuluyan piyapiyag. Balangeg sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalan ken pamigat. Di bayen makaango iti nalanitan, siket na dangganing mapuksan. Ubing lakay bakit ka nagtutubo, agpanulot agagawa, agrid-ridam kayo. Ang ayen niyo amin, akabaelan niyo ibangon, kabibiyag ni Filipino.
ken marunggay. Pangaldaw, pangmalem, ken pamiga. Di pa yen makaango, itinalanitan, sikit na, dandanin mapuksan. Ubing lakay bakit ka nagtutubo, pagpanunot agagawa, agrid-ridan kayo. Ang ayan niyo amin, akabaenan niyo, ibangon, kabibiyag ni Pilipino. Ay, napay ni Marigriga, may paspasaro kigig, may patpatublat. Sinturon na tay pairot, 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 sikat na, dandanin mapugso. Sinturon na tay pairot, 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 sikat na, dandanin mapugso. Sinturon na tay pairot, 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 sikat na, dandanin mapugso. Sikat na, dandanin mapugso. Bagis nan, tay nagsisining galut. Jak manilibat, lugar anapana, pagraragsakak, apapapanak, pagdigigusak na palaus aragsak, nalawa akanal, apagbat batuka, noy lumlumpo, daytoy subsubko, naabgad, unek nat nabanglo. Adami na nga na, batok tengana, nalawa a kanal, naglawlaw tiledda. Nalawa a kanal, nabagdig digusa, pagpangpawak, nang runano bigbigat, nuitirabi iketang mamayatak. Nalawa a kanal, tibag diritsuwa. Kading ipakasarakan, nalawa a kanal, apagdilin namagan. Dahito iti sekreto, kukuak lang nabukbukod, at dapay jay lawag, paset na iti laod. Nalawa a kanal, apagdigdigusak, pagpawpawak, nang runano bigbigat. Nuitirabi katang mamayatak, nalawa a kanal, ti pagdiritsuak. Nalawa a kanal, napagdidigusak, pagpawpawak, nang runano bigbigat. Nuitirabi katang mamayatak, nalawa a kanal, ti pagdiritsuak. Nalawa a kanal, ti pagdiritsuak. Okay,
ako na nangarot dito ni June Castillo, dito Facebook at hello Sir June and JM, kumusta kayon? I-greet ko man amin nga kabaranggayak dito Villa Marcos, Ramon Isabela, to'y Karubayo June Castillo, always viewer kada Sunday. Wow, ato da nga taga Villa Marcos ha, kasamit kini Lucky, tatay. Ken ni Dajelin, good afternoon, kumusta dito anak mo nga nag-positive with dengue? Alapaw. And Daniela Almazan Agustin, pabati po sa family Agustin sa Villa Carmen, Purok 4. Unana. Oh. Daniel Agustin, anak potot ni Daniel Agustin. Daniela Agustin. Ni Daniel, kibasit lang mo ni Daniel. Daniel Agustin, nanti Silvia. Daniela di potot na, siguro. Tinagan na. Dante di tatang, Daidi. One. Daniel di anak. One. Daniela di apo ko. One. Among no niya ti apo ko tito mong tawag doon to. Ana? Danielita. Danielita. Ada amin Daniel na. Wow. Napay. Nagsla, speaking of Daniel, kanta man niya eh. Daniel. Daniel, you're sigurado ka? Awan sa ti... Para kini Daniel. Okay, awan sa ti lyrics ko pa lang. Kindly look for... Kuha na kita, di dekada 80 na kita. Elton John, di ba? Awan. Daniel. Awan. Tiro! Daniel's traveling tonight on a plane. I can see the red sail light heading for Spain. I can see Daniel waving goodbye. God, it looks like Daniel must be the clouds in my eyes. Say speed is spreading, though I've never been. And Daniel's is the best place that he's ever seen. Oh, and he should know it's been there enough. Lord, I miss Daniel. Oh, I miss him so much. Daniel, my brother, you are older than me. Do you still feel the pain of the scars that won't heal? Your eyes have died, but you see more than I. Daniel, you're a star in the face of the sky. Daniel, my brother, you are older than me. Do you still feel the pain of the scars that won't heal? Your eyes have died, but you see more than I. Daniel, you're a star in the face of the sky. Daniel is traveling tonight on a plane. I can see the red sail light heading for Spain. Oh, and I can see Daniel waving goodbye. God, it looks like Daniel must be the clouds in my eyes. God, it looks like Daniel must be the clouds
my eyes. Talaga mga marparigatin to, di ba? Pag ito, ito nga, pindu-pindu. Of course, nag-enjoy ako dito sa bagong, yan, bagong sound effects. Courtesy of iPad International. Okay, what do we have here? Hello to Auntie Nilda De Leon. Ayan, watching. Ayan, she is watching. Yeah, sa only 6 minutes, itinabad-batin apo, kat pagyaman namin nga rod, iti panangkadwayo kada kami, iti naunday nga oras, dati tawag. Pedro Lebed. Okay, Uncle. Good afternoon, Sir John and John Mark. Yes, simambot ka. Huwag si Mamutak sa kalkalpas ni gawin di celebration di kapilyan di All Saints Day and All Souls Day. Okay. Ang kabagyan da kita'y agtakom tatang kwateta. Ano ito dyan? House Speaker. Awan tata, Sir Speaker, awan Speaker pinata ilang Pastor Randy de la Cruz. Well, nadamag ko ta, imbag nga may All Saints Day, kan All Souls Day, baka no kabagyan mo ni Apo House Speaker Boji D. Okay, kumablawan kuya. Muna ta amin, kablawang kaman, iti nagastak kan naparabor nga malumok, nagkastamot na dita buong istap iti XFM, awan labas na, kastamot iti gayam, nablawak man ni nagitapok ni Siyan Milibet, Saitan Libet, Raquel Libet, and and also Sergi Abilino and Patingat Panglo and paring Camilong Isyoko at kasama sa nagiti agdendengag na awan labat na isang bigat lawas na pinimbag na bigat malam nyo na awan labat na tagrabisa karo da Sergio and Jan Mark di tantang Ilocano Senior Mingan. Naku, na-odi ka nga talaga. Nakantami tatahin kuya. Siguro Grand Grass at home, Ilocano version. Adela. Sige nga raw. Thank you so much for calling kuyang. Thank you. Okay. That's kuyang Pedro Lebed. Pedro Libed nga medyo napukaw tatayong bagak iti House Speaker Boji D. Kalkalbasa kung nag-celebrate All Saints Day kan All Souls D. All Souls Day. Talaga mat. Ayan, iti request na. Tayo green grass of home. Di ka muna pagsasalahat. Tayo niya ba no? Ati Ilocano. Mangkita ka ba eh? Iti ko tita. Akong matan. Nadyalangan. Ato ko na eh. Sakto last piece ata. Green grass. Hindi mo mati pa mag-ano din yung green kasi medyo Medyo na tayong lisan. Ano? So, ako ka lugar adim makalak no na dyan. Yeah, lugar adim makalak. Sige nga rod. Bagta malagip mo. Lugar. Ay, lugar. Okay nga rod. May Ilocano version. Buti ka mo na malagip ko pa ito na. Isulaway so tilanganan to'y lugar pinanawa Kaanyan aragsakda tatanggan na ng sabat kaniya Alright. Chay igidalan na damit ni Maria Nalasbang napintas lata
makaawid at natlang. Dito'y lugar ating magkailan. Nabara panang pasang bayda kaniya, is-isen ken agek adiag res. Nakaawid ak metlang, dito'y lugar atin makela. Si tatater paila balay mi Naman pa'y daanin sa amin na nasubi. Nalipatan na talaga. Ngem adda pa'y lang tay nagay ayamak aguun sa lamagi. Tuloy mo. Nilikaw-likaw ko akan uwak ni Maria. Analas bang napintas latka, nakaawid ak metlang. Dito'y lugar atin makela. idikuan nakariingag, nagmata-mata, pasig alandok arehas, iti aglawlaw kaniya. Kat na amiris ko, agtagtagay na pa lang maagayam. At dan nagitay manguyog ang gwardya, yung tay padi amang bendisyon kanya. Aldawa na igadeng, ngem kalikagong ko, makaawid ak sa Jebalay at Makala. Nagparat pa ng pasangbay da kaniya, sirok sa lamagi, apagay ayamak, dito'y tanem ko, dito'y lugar adem makailan. Bye-bye. Ayan, so thank you so much, Apo. Kata kayo amin once again. This has been your Katropang June. And katropang John Mark, dito lang nga po 104.9 XFM Santiago City. King 95.7 XFM Tuguegarao City saying good night. Good night. Saying good day and God bless everyone. See you next week. At